Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah'ım, şu elimizde, yurtumuzda, şu bulası olsun katta küçüğümüzde, ey Allah'ım özün terbiyeleyin. Şu elimizde bir ruhlar bergin, intimaktı bergin, insaptı bergin, omuzlarını uzun kılın, rızklarını belant kılın. Şu elin yolunu onda mündep kelip şu yerde işte atkan baldardın omurunu uzun kılın, rızkısını belant kılın. İki dünyada kalp tartışmasınlar, önüsündür, ötsündür, baktılı olsunlar. Bergen abla tağlarını bergen perzentlerine yege bolup, nurani yaksakal, nurani kampır olsun hayaldarı. Billah ölsün, billah yaşap, billah turup, omur sürüşü baktılı olsun, tapkandarı altın olsun. Ya Allah'ım şularga özün salımını koşup, özün rahmetini kıpırasın. Allah'a gibi. Ana elimize şöyle müdür olsun, çakır olsun, yolu kengeri taza olsun da bana yolda kengertip salvatağız. Zordur, küçüktür, bassa bana müdür bey, çakır bey daim yürüyüş için intimakçılıkta versin elimizge, yurtumuzga, omulları uzun olsun. Baş koşkan omulları bana dost yarları menen, teng tuşları menen bardığı yaşaysın, omulları uzun olsun, balalı, çakalı olsun, nevreli, çeyreli olsun. Kudaya yüzge kirsinler, intimakçılık menen, bereke payızı menen jürsündür, tınçlık aman zerdani. Bereke payızı şu ette bersin. Mana yolda kengeytip otağız, bir jatkan kıyat yolu da mana el için hizmet kılıp otağız, bardığımız. Nimaga bizden keyingi urug' aymog'imizam nevra chayri o'g'lovi basmardi bersin. Mana shu oqsoqollarga rahmat, mana shu yo'llarni kollektiv qilib, mana shu ko'pchiliklarni uyushtirib, nima qilib o'tadi. Men endi qo'limdan kelishicha tomoq-pomog'ini qilib berib o'taman axiri. Alloh rozi bo'lsin bu yoqdan. Kishini endi 1,5-2 metr yerni berdik. Xudoyim bizga bersin. Shu oqsoqollarga rahmat. Ko'pchilikni uyushtirib, mana shunday yo'limizni o'ngdashib o'tadilar. Rahmat shularga, yoshlarga, ayniqsa qarilarga, mana boshchi bo'lishib qarab turadi bardig'i. Emiyasiga baktılı olsunlar, nevrelerinin yaxşılığını, baldarının yaxşılığını, omur sürüşü baktılı olsunlar. Şu baldarının yaxşılığını körsünler bay bir şey. Bana bir hafta oldu, bir haftadan beri bizi sık okatımızı kılıp verip resmen aşkı, Onarhan. Yeni şunun omurunu kılın, sıkısını bana tıkın. İki dünyada hem tartmasın. Allah Ekber. Kalli canım. Midye tartıp gidiyor ki elde hizmetini kılıp. Sen ya mamurun uzun olsun, sıkın belant olsun. Bana hemen düşaptırgan oğlum dünya mamurun uzun sıkın belant olsun. İki dünyada hem tartmakla. Baktılı oğula Kudaya. Yortkoda yolun olsun, kocaya kızır cilavunda olsun canım. Elde hizmetini kılıp gidiyor ki.
Sulayman akadan. Ha? Sulayman akadan da ismi. Zakirboyev. Zakirboyev. Bu kadar koyduk. Kızbak ayılının kısık uçaskasındağı maşu daşka çıgıcı yoldu. Aşar yolu menen yel çoğulup sponsorların yardımı menen kılıp atağız. Azı kengeytip jandarıga sementni kuyup iki maşina bata turgan kılıp az yol salып atağız. Tegizdeyiz. Anan keyin mana şunu başlagan adamlarga ham Şükür ağa, Yoldaş, dağın Salayaga var, Mamatulagay var, şularga dağı rahmat. Sol özümüzün elibizge жақсы болады. Екі машина бата дашка беморал чыгып түшүп келебиз. Спонсорлорго дагы, şu жаштарыбызга дагы чоң рахмат. Моментте биз иштеп аткан моментте мына Сулайман даштагы Бана агайдын уулу Сулайман бизге 2 тонна семент ташап кетти. Анан кийин şu жардам бергендерге, эксан кылгандарга чоң рахмат. Endi mana şu aylığımızın sırtıda, Rusya'da, Kore'da, Türkiye'de işlep жүргөндөрдөгү öz salımı koşudat. Şolarga dagı çoğun rahmat. Tınç bolsun, salamat bolsun. Bola çakaları menen. Men Ergeş Maman, mana bugün Maşı Kızılbak ayılının Daşki yolunun aşar yolu menen uyuşturup elge rahmat, elibizge rahmat. Yol tar bolçu, ошону чоңойтуп, 2 машина өтөдөгөн кылып şu Daşki жолдоңдо мезгилдебиz. Мына бүгүн да ашар жолу менен элди уюшканы менен, бирөөлөр өз күчү менен, бирөөлөр акчасы менен салымын кошуп, элдерге рахмат, элибизге ыраазычылыкты билдиребиз. Ушул жолду кеңейтип, нормальный техника көйгөн, техникалар чыгып түшкө оңгайлаштырганы, элди уюшумдуулук салымы менен şu жолду ашар жол менен уюштуруп жумуш иштеп жатабыз. Элибизге рахмат. Ушул келечек үчүн ыңгайлуу болуш. Ошо жолду кеңейтүү үчүн мына сүйүн абабызга рахмат. Өз участкасынан 1-2 метр жолду алып, жолду кеңейткиле деп өз сунушу менен берди. Сүйүн акабызга рахмат. Ошон үчүн жолду кеңейтип, илгери бир кичине жеңил машина өтсө, азыр 2 машина чоң жүктүү машиналар өтүүгө ыңгайлашып жол ачылды. El көбөйдү, журт көбөйдү. Ошон үчүн жолубуз ыңгайлуу болуп, эл үчүн пайдалуу жумуштар аткарылып жатат ашар жолу менен. Кошумча Молдонияз фондуга, уюшулган фондуга чоң рахмат, Кызылбулак фондуга рахмат айтабыз. Şu жардам берген уюмдарга рахмат, элге. Келечекте ушундай аткарылadigan жумуштарды аткаргандыгы үчүн элибизге Кызылбулак Кадамжай фондуна жана Молдонияз фондуна уюштуруп жардам берген уюмдарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Эл үчүн ыңгайлуу, пайдалуу иштерди жасашып жардам беришип атат. Ушуларга чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бу жолго жардам берген, өз күчү менен салымын кошкон элибизге буларга өз үчүн эң жакшы, сооптуу иштер. Бу жолдон не адамдар өтөт, жакшы иштер жасалат. Ошон үчүн рахматыбызды айтабыз. Жолду оңдогон, жардам берген адамдарга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жолду ашар жолу менен кылып атабыз.